تەماشەوانی خەنی تیڤی دەمەوە خۆش بە هیوی دیکەم ڕەوشەوە باش بە divê hefteyê de civata me xweş. Çend mijarên rindik û xweşik hene li gel hev. Em ê binirxînin, em ê şirove bikin, rexneyê xwe bikin, rexneyê xwe bêjin û qehweya xwe jî vexwin. Em dest pê bikin. Salih Muslim serokê peyedê Emirda hazir e. Emirda we. Rehma Xwedê lê bi nelê bi rehm ji kîsî Xwedeyê. Xemnake em dikarin bêjin rehma Xwedê lê be. Ez wî wekî kesnas dikim ji 1993 li Şamê yekemîn car min wî dît hîna xapo li Şamê bû. Ew û apê me Ömer Osêw û biryar Kûtê ku niha li Almanyayê kadreyê rêxistina PKK bû û hin kadroyê din kovarekî derdixistin bi navê Dengê Kurdistan. Salih Muslim karî wî tê de rojnamegerî û edîtorî fêm nedikir lê tiştên tercemeya erebî dikir. Wekî tercemeya destpêkê piştre dihat paknûskirin, redaktekirin, dihat êdîtkirin û piştre ji bo kovarê dihat amadekirin û belavkirin. Teeleqeya wî bi kovarê ji nêzik de tune bû. Salih Muslim di salên heşteyî de PKK nas dike. Di nava tevgera siyasî ya Kurdê Sûrî emrekî wî biçûk heye. Çend mehin di Partiya Pêşverû de dimîne. Di sala 74 dev ji partiya xwe verdide û diçe Tirkiyê li wir endeziyariya bajara dixwîne. Têgotin gumanin yanî tiştekî wilo tekestin heye. Têgotin ku hîna wê çaxê bû dema ku li Tirkiyê dixwend ket bin kontrola mîtê. Têgotin. Tê wilo ez wî nas dikim. Ez Salih Muslim nas dikim çend cara li Şamê me hevdû dît wek min ji we re got 1994 piştre li Helebê jî li Qamişlo jî li gelek devera me hevdû dîtiye. Yanî wek kes em hevdû nas dikin. Salih Muslim dema li yanî di van danûstandenê ku min pêr kirî tu carî ji min re negotiye ku ewî apo li Tirkiyê dîtî di qonaxa xwendinê de yanî salên hefteyî wê qonaxa hanê de yanî. Negotî. Yanî pêvegirê dayî Salih Muslim dema ku li Siûdiya Erebistanê Siûdî PKK nas dike çend salekî li wir dimîne problemê li wir çêdibin tê vedgera Sûrî û ofîsekî bîroyekî endeziyarî ew û Xelîl Ebdê zavê Mezlûm Ebdê û pismamê wî bi hev re û çend endeziyarên din ofîsekî vedikin. Salih Muslim jî di nav wan de ye. Dema ku Salih Muslim li Sûrî bû û apo li Sûrî bû têkiliya apo Salih Muslim ne wê asta bilind ku jina wî dibêje yanî. Wekî Aîşe Efendî navê wê Aîşe Efendî ye. Hevalê serokatiyê bû û nizanim çi tim cara bavdûr na wekî apo wekî welatparêzekî pêr dida û diste. Ne şêwirmend ne ne kesayîtekî wilo paye bilind. Ne wiloyî yanî pir mubalexe dike ev Aîşe Efendî. Ez behsa wê qonaxa ku apo li Şamê bû ji ber ku ez diçûm û dihatim Şamê û min didî û ez nêzîkî meseleyê bûm yanî. Ez nêzîkî meseleyê bûm ji ber ku mala kalkê min nêzîkî meseleyê bû. Mala apê min nêzîkî meseleyê bû. Apê me Ömer Osê nêzîkî apo bû. Malbata me nêzîkî PKK bû. Me didît yanî. Bê çi heyî û kî nêzîkî û kî ne nêzîkî û kî
ciyê şêwirmendiyê û kî wilo ji rêzê ye. Ev yek yani mübalağeyên ku jina wî niha dike û hevalê serokatiyê bû û nifşên niha li nava PKK dizanin vê belkî nizanibin yani. Lê Cemîl Bayî ku Murad Karaîlan dizane dema salên notî sewiya Salih Muslim çibû. Piştî ku têkiliyên PKK û rejîma Sûrî xera dibe û apo ji wir derdikeve sala 1998 apo Salih Muslim bi xwe re nabe yani. Ez bi çekî wilo behsa bîyografiya Salih Muslim dikim ji bo ku bakurî naz bikin ev çi meseleyî çi teyrî yani. Apo Salih Muslim nabe kî dibe Ömer Osê dibe û Zirkî Merwan Zirkî bi xwe re dibe heta Rûsyayê û pişt re vana vedgerin û ew dimîne yani. û çîrok yani berdewamkirina çîrokê naskirî ye. Yani eger Salih Muslim xwase girîng bibana wê Salih Muslim bi xwe re bibirane. Şikî wilo tune bû yani. Di wê dema hanê de istixbaratên Sûrî dema berî apo derkeve. İstixbaratên Sûrî partiyekî çêkirin, rêxistinekî çêkirin wek HEP û DEP û HADEP û DAHEP û HADEPA niha heye û Dem Partî û Çeqilmaz Partî tiştekî wê çaxê li Şamê jî istixbaratê Sûrî xwestin çêbikin ji bo gê rêxistina PKK di bin re weriveşartin yani. Wekî partiyekî Sûrî, wekî partiyekî nîv resmî PKK li wir kar bike wê çaxê çêbû ev Salih Muslim jî di nav de bû polîtîk bîro bû. Ne berpirsê yekemîn bû, polîtîk bîro bû. Berpirsê yekemîn yan jî dînemoyê rêvebirina vê rêxistina hanê Ömer bû, Ömer Osê bû. Dema ku apo tê girtin û pêvajo tê guhertin nakokî di navbera vê partiya hanê de çêdibe. PKK û Cemîl Bayî grûpekî ji vê partiya hanê bi alî xwe dibin û istixbaratê Sûrî Ömer Osê û Merwan Zirkî û hinek kesên din bi aliyê xwe dibin û ev partî perçe dibe. Dimîne Salih Muslim dimîne lê Salih Muslim kontakta xwe bi Ömer Osê re ti carî qut nekirî. Temaşevanê hêja. Li Bakurê welat, li Rojavayê welat. Têkiliya rêxistina PKK ti carî ji Ömer Osê qut nebûye. Cemîl Bayîk, Osman Öcalan dema di nav PKK de bû piştî ku ji PKK qut bû. Aldar, maldar, xebat, mebat, ev Cenaver Selaheddîn hemû kontakta rêxistina PKK bi Ömer Osê re berdewam kir û tevlî ku yanî wî biçûk dikin û êrîşî wî dikin û lê bi hewceyî wî bûn. Xwe bi hewcedariya Ömer Osê didîtin ev Salih Muslim jî di nav de. Gelek cara bi hewceyî Ömer bî û Ömer jê re xizmet kirî yani. û Ömer alîkariya wî kiriye û nanê Ömer ketî zikê Salih Muslim yani. Nan û xê di navbera wan de hebû. Dema ku 2002-2003 xwestin berî PYD xwestin çêbikin Salih Muslim jî di nav de bû. Min civîn mivîn li daxistin li Helebê xwestin ez jî tevlî vê bikim ez dûr ketim. Xwestin ez tevlî tecemûyê jî bibim min qebûl nekir. Dema PYD jî xwestin kontakt kirin min qebûl nekir. Lê berî PYD tiştekî wilo xwestin çêbikin rejîma Sûrî nehişt. Hîna wê çaxê rehmetiyê Ristem jî sax bû. Ristem Cûdî rejîma Sûrî nehişt dest bi êrîş û girtin û çewsandin û çavsorkirin kir rejîma Sûrî. Salih Muslim derket. Jina wî hat girtin, ev Aîşe Efendî hat girtin, hat berdan, çû çiyê, perwerde, merwerde û nizanim çi kampa garê ji PYD re çêkirin. Kongrê PYD çêbû, Kongrê PYD
1003 ده صالح مسلم نسروق بو اندامك بو لنافذر لنا نا يعني برپرسیاری یکمین بوده دناف ده بو يعني یکی جدا مزرینه را دهات حسب عندن لنا اي سرکه بو کادرو کی PKK سەرۆکی ڕێخستنێ بوو کەنگی شاهین وی کوشتن وی تەسفیەکردن کەمال شاهین سەربازێکی دە ئارتێشا سووری دەبوو کادرێکی پێکێکەی کێڤن بوو وی کردن سەرۆکی ڕێخستنا پەیەدێ و کەمال شاهین پێکێکە نەتخواست وی بکە دەخواست کەسایەتیەکی سیڤیل کەسایەتیەکی ولۆ سیاسی ڕەوشەمبیرە بکە سەرۆکێ پێیەدێ پێشنیازکردن لەسەر زەردەشت حاجۆ یعنی لێبوورینە خۆخواست گۆن ناڵە سەرۆکێ پەنا کوردم ئەز نێزیکی vê mesela hanê nabim ez ji wir çîrokê wilo tab derzî vedikim dibêjim ji bo ku hûn têkevin meselê bê ev Salih Muslim çi bû kî bû çawa çêbû çawa derket pêş dema ku grûpa Kemal Şahîn qut dibe grûpa Osman Öcalan jî qut dibe û behev re grûpekî ji Pejekê jî qut dibe Sîpanê Rojhilat kutleyekî mezin ji PKK qut berê xwe didin Yekîtî Niştiman wê çaxê Yekîtî Niştiman bavê bafil Talebanî fînansekirina perçebûna PKK dikir û piştgirî didayê piştgiriya ekonomî piştgiriya ragihandinê wan dihewand ne wekî bafil niha ku bîyê wilo lîstikekî di distê Cemîl Bayîk de behsa bafil Talebanî dikim yenî wê qunaxa hanê de bafil ne nav siyasetê de bû ne nêzik bû ne van çîrokê han fêm dikir ji yenî meselên hindirîn nakokiyên PKK û Yekîtî Niştiman ev grûpa ku qut dibe a Kemal Şahîn ji PYD bê serok dimîne kî dikin serokê PYD ana hûn ê bêjin Salih Muslim na dîsa jî ne Salih Muslim yekî din Fuad Ömer Berzo Mihemed birayê Sîne Mihemed dikin serokê PYD çend sal dimîne carek dewra ku du dewre piştî wî radikin îja nûka Salih Muslim tê ew jî du dewre dimîne wî radikin yek din tînin pişt yani bi vî rengî Salih Muslim di nava PYD de lê di nava PYD de ne wekî ne xwedî biryar ne xwedî gotin e heta ne wek xwedî nayê asta Tuncer Bekirhan jî nayê wê asta hanê erê Tuncer Bekirhan jî ne Zlam e û ew navê wê çi ye qereçiya hanê ew benîştê xwe di ezayê di teziya Salih Muslim dicû Tulay Hatim Oğlularê lê Salih Muslim jî yenî here were rûnê bimire bijî bi vî rengî bû yenî koleyekî wilo baş bû ji rêxistina PKK re qadro madro wî di bir û danîn û wî dimeşandin yenî şexsiyet tune bû îrade tune bû kesayetî tune bû sewiye jî tune bû yenî ne ew kesê ku bêjin rewşenbîr bû yani meselen gelek kes wilo di nava PKK dibûn xwedû pirtûk û pirtûkên vala jî yenî bêmane lê hema pirtûk aldar jî bû xwedî pirtûk Aldar Xelîl bû nivîskar û xwedî pirtûk ev Salih Muslim nebû xwedî pirtûk mebesta me tin di hindir jî de ew sewiya rewşenbîrî a siyasetmedarî tune bû yenî we wan li ser medya didît lê qalkê vala bûn nê ku em bêjin wilo siyasetmedarên zengîn in têr û tijene kesayetiya wanî rewşenbîrî heye û a siyasetmedarî heye tiştekî wilo cem Salih Muslim tune bû yenî kole bû kole yani wekî xulamekî wekî memûrekî hevalê Salih rûnê hevalê Salih rabe hevalê Salih Herrazê hevalê Salih her tuwaletê hevalê Salih tiş tuwaletê hat te pîpî kir te pîpî nekir û bi vî rengî
رحمتي قلامكي بفيرنجي بو رحمة خودي لي لإيريشي مالباتا برزاني كر جدات خستن إيريشي مالباتا برزاني بك إيريشي مسعود برزاني بك دكو دردك داخفي ام چلو دارا بخون ام حوجة دارية مسعود برزاني نابينن و ناكن و داوي چود جيانا خو خستين كردستان عراقي جدستا 27 مليار دولار بودجeta PKK و پرانی ji Rojava ji diziya Rojava xesteyekî çênekirin li Rojavayê Kurdistanê ji bo gelê ji bo Salih Mislim ji bo kesên wek Salih Mislim xesteyekî çênekirin dawî çûn hewcedariya Kurdistana Başûr hewcedariya vê ala xweşik û serkirdeya Kurdistana Iraqê bû serkirdeya Kurdistana Iraqê jî wilo يعني dilfire bi dilnizmînê zîkî wan dibe dibê merivê jî bêjî yani ew kesên ku niha ji PKK qut bûne Ebûbekir li ser medya dertê û vîleya wî heye û perey wî heye û miaşê wî heye botan wisa êdin wisa ev serkirdeya ku ji PKK qut bûye ev kadroyên ji PKK qut bûye tu carî wilo hatî pirsîn ku vana çi qîse pêşmergeyên Kurdistana Iraqê kuştine di şer û pevçûnên di navbera PDK û PKK de tevlî wilo ev rûpela hanê a qirêj di dîroka PKK de û di dîroka van kesên hanê de Kurdistana Iraqê lê naner yani lê naner yani ew Ebûbekirê çi ye ew Xelîl Ataş yani dest avêtiyî bi deha keçê Kurda di nava PKK de bûyera Rojîna Mêrdînê naskirî di nava Apoçiya de keçekî Kurd jinekî Kurd bi destekî birîndar û ev Ebûbekir dest avêtî û du canî bû wê fetisandin wê kuştin bi nav avê de wê fetisandin wê kuştin Rojîna Mêrdînê jî dihat gotin yekî ku jer yani ev û yekî tecawuzçî ye û ku jer e û ji kadroyên PKK jî kuştiye û ji zarokên Rojava kuştiye û ê Bakurîya kuştiye û pêşmergeyên Kurdistanê kuştiye û niha kêfkêfa wî û mîrneb halê wî û derdikeve ser medya Kurdistana Iraqê û pesnê apojî did ev Ebûbekirê ne Siddîq Ebûbekir Xelîl Ataş yani hemû vîrengî ev navî wî çi jî ye Mazlûm Ebdê jî ev mal li şerê not û pênca şerê not û pênca êrîşa pazlê tebaxa duwemîn di 26 tebaxê de di not û pênca dema PKK êrîşî PDK kir bi sedan pêşmergeyên PDK şehîd ketin ev Mazlûm Ebdî Şahîn Çîlo di nav de bû rêvebirî eskerî bû fermandarê eskerî bû Xwedê zanibê çi qîse Şahîn Çêlo pêşmergê Kurdistana Iraqê şehîd kirî mebesta me ji vê meselê tevlî van cinayetê han van karê qirêj dîsa Kurdistana Iraqê ev ala xweşik wan hewand û alîkarî û piştgirî da wan Salih Mislim jî nexweş ket heq wasa dev avêt malbata Barzanî dev avêt Kurdistanê dîsa wekî Kurdekî lê nerîn yani HDP û malbata Barzanî û nizanî asibe Cemîl Bayîk tiştek pê bê wê li kur bibe dîsa li xesteyên Kurdistana Iraqê bi Tehran jî nema halê Tehranê ne ew halê ku Cemîl Bayîk heritê de nexweşiyê xwe derman bike yan jî her ser textorên wan yani êdî yani dilê kafira bi rewşa Îranê de dişewit wê were kî derê wê were Rojava Cemîl Bayîk duran kalkan qalb qerîzî pêr çê wê her kî derê ya wê herî Tirkiye ya herî Kurdistanê yek jar diyayî Salih Mislim bi vî rengî wefat kir mir û wî kirin şehîd
تماشەوانێ هێژە ساڵح مسلم کردن شەهید بنەخۆشی ناگۆرچەکە ڕاست نەڕاست بنەخۆشی ناگۆرچەکە ژیانە خۆشی دەستدا ساڵح مسلم بوو شەهید ئێرێوە یەک ژمر بێژە خەم ناکە ماوە سری سرەیە ئەندەر بڤیاگرامر بڤیاگرامر فەقیرەوە چوبوو کێفە خۆ بکە سری سرەیە ئەندەر سەرۆکێ معنەوی ئێ خاپۆ بڤیاگرامر وی کردن شەهید ئەو ناوێ وێ چییە ئانا تولای حاتم ئۆغلۆلەری ئاکۆ بەنیشتێ خۆ دەجووت بەرچەم دەچوومە بەنیشتێ خۆ دەجوومە یا سوجێ مچیە خەریق عاشقێ ببوویە وەکی قەرەچیە دبن عەزایێدە بێ شەرم و بێ حەیا و بێ فەدی بەنیشتێ خۆ دەجووت ئەو تشتێک بێ وێژی بکن شەهید ئەڤ تولای حاتم ئۆغلۆلەری کیمای یعنی کی بێ ئەوی بکن شەهید سەر کێفاوانە ساڵح مسلم کردن شەهید خامناک وی کردن شەهید دەلەگە و شاندەیە دەم پارتی هات سەردانێ هات سەرساغیە قاشۆ کۆبانێ دبن چەمبەرێ دەیی و قاشۆ کۆبانێ بر نظام و ڕەوشا کۆبانێ و تەدی مەدیا پەکێکێ دوولۆ گوتن بڤیرەنگی بوو لێ دەرفەت ji پەکێکێر هەبوو دەولەتا ترک ڕێژوان vekir û hatin û ji xwe rûniştin û benîştê xwe cûtin û çûn fermo ji xwe li Tulayê li benîştê Tulayê temaşe bikin û yanî ka ez ê çi bêjim hema dîme diaxivin bê şerm bê fedî bê heya bê zok dibin kond dibin konê teziyê dibin cihê teziyê di kabilkî derê çêkirine Tulayê terka benîştê xwe nake û benîştê xwe dicû û yanî yani benîştê wê ji vê hezaya hanê jî çêtir dev ji benîştê xwe yanî mere diçe deverekî heybeta cih heye heybeta mirinê heye heybeta hezayê heye urf û adat bi vî rengî yanî ana yek merivekî Tulay bimire û ez herim hezayê û ez benîşt bicûm maya Tulay çi mir bêje ka yanî bidin ber hevdû yanî ev ê beredaya hanê wê kirin parlamenter hevala endama partiya Mêraç Ural e temaşevanê hêja ev Tulaya ku hatiye bin ezaya Salih Muslim hatiye xatir şînê endama partiya Mêraç Ural e Elî Keyalî ê ku jer ê hevalê rejîma Beşar Esed hat tiştî benîştê xwe diçû terka benîştê xwe nake keşê ma til Kurê ma til konê şîn û ezayê ma til kerxaneyê tu benîştê xwe bicû ma tifedî nake ma zoqil cem te tune kesek tune wilo ev ê Tulaya hanê bijêr bêje hey tûle ne Tulayî hey tûle çawa tu dibin konê ezayê dibin konê şînê siyasetmedarekî Kurda ê kobanê ê Rojava tu benîştê xwe bicû kes tune wilo sîleyekî li ser riyê wêxe û hedê wê bideyê mezlûm edê jî hazir û di huzûra teva de benîştê xwe diçû me vê jî fêm kir me Tulay jî dît û me benîştê wê jî dît maşallah ji Xwedê re Mihemed selewat dibin konê ezaya Salih Muslim de bê çi qebhet çêbû ev yek ji van qebhetê ham bû ka qebheta din çi bû Başkan Apo li ser yek tiştekî pir sekinî tu bo netewa xwe çêkir netewek demokratîk
وحمي بشي جياني قاربن خدنا باوين تويدا ببينن ما جيفان نقر تقعد خوازم تشتكي بكم هبي داوين حزار بازدادا هدي تريدا من بيت جدبي ويميز أسر نادر تكسي تجارنا أخذ منتظانا قو أن الهمبر كرد ببن خدي دولتك لأدبين كرد بلا القوري طاقته وقوته خطر بقرن طاقته وانشبه بلا الوي قوري تهب بقرن بلا الوي قوري خو آماده بكن جهان دقوره جهانا قيلو انتدا دجي همين مجو عوره تكس نزانه سبي ويتشبه سريكي وانتظانن دولة الرحمة همي حد تبخل كبه إيلو جهان ندنا با آرام يدايه وان باول من ايكدنا با آرام يدانه ونن انسا همي نكارم بكيس سري خدين سر بعدي بالرازه جبرك چنبرك جاگر چه بويه وحمي جهان وحمي قلب نادادجي ديسا جي اي بهيبي ملتي كردن تبي والدا امبوه سر بلندن هيبي هفتشته اما هيبي خو خرطن ومستر بكن ادزانم ادريه وحمي هذا بينام وتفخم دينا ماجي بيخم قب حتى دن أبو أما أستبيجم يا ربي يا إلهي خديو ما فيجي ديدي يعني برز ليلى زانا ناوي وي أذكرم نها برحتي بيجم ليلى نازانا ينت على قاوي بزانا بونتنا تكسايتيا ويا سياسي كور تنا يعني تشتي مايه أو تشتين معنوي ديمانا كود برلمانتويا تركي دي صالانو تيد مفي سونده جبو غالي كردو غالي تركوار أبو وكيد تشتنا يعني درد كذا لكوباني بحث دكو دبيجي باشقان آب يعني كشي هاي بور كورية الآمدة تبيجي باشقان آبو ما فهم كر تلكوباني شما تبيجي باشقان آب بيجي سروك آبو بيجي بكردي بيجي بكردي بيجي باشقان آبو چیه باشقان آبو نزانم چکوت وماشي فهم نكر نه كيشه و بروبلم دو كرده يه كنت نهاجي آبو تفهم نكري تبريجي فهم نكر تسبجي فهم ناك وتدوي روشا هاني دبينه روشا نفهم كرني كو روشا كي يشتي آبو چيانات تنيه اما تدوي كي جانيه كي آبو چي ودي كده بيجي ما سروقاتيه فهم نكريه ما بارتيه فهم نكريه حمال ما بارتيه فهم بكرا حاري منت ناف حال بانا ها ما سروقاتي قوت ما فهم نكر اف خولي سرا هانيجي ليلى زانا ليلى نزانا يعني درد كذا وجمر ريكلاما آپودك تماشا واني هيشا كي جانجارا فكك وخاپوتي كيف تنگاوية چند کسان تینن چند کسان کدناوا پکیکی دهاتن رزیل کرن پیس کرن ای وان بینن وان استثمار بکن و به هستن گل بلیزن ليلى زانا وكسايتيا ليلى زانا وتيكو شرع مزن وتيكو شرع قورة ونزانم چه خوزي أجمالا خدير ميري كرمي رحمتية موسى عندر صاغبانا وبهاتا ودفتري ليلى زانا جمر فكرة يا ربي تلكور موسى عندر خسكات حتى أنا تلجياني بانا تشمر طاب درزي فكرة وتشمر بكوتا ليلى زانا چيه وكيه وچي كريه قالك تشتي الدن حينا دبي مناقرة از ناخوازم بيجم لما ليلى زانا هات أوروبا ليلى زانا لتركي يعني قالك شيروك هنا
اف صورتي ولو خوشيك وباقش وملائكات وليلى زانا ونزانم چه نولوي تماشواني جان نراستي وقالك كس دزانن وناخبن هاتيش لكوباني ريكلاما آبو دكت بيجا آبو د سالا ده 1015 ده آبو ديتيه ليلى زانا وقوتي از نلدجي دولتا كردم لي از دخوازم كرد ببن نتوا ونتوا ديمقراطيك ولقوري طاقتا خودتا بقرن ونزانم شو بفيرنجي آنن هاي پور كوري مانا خلق ده سالين حشتي ديش آبور دقو عم لقوري طاقتا خو بقرن تف بقرن آبو دقو نو ون اوپورتونيستن ون كومبرادورن ون خاينن ون سرخبونن نخوازن ون آجانن دولتا ترك مانا خلقي شيرت لي دكر جير دقوت للسري خو سوار هات ولما لقلي كرد تفا سوار هات وبري مدافي فلاكتا مزن وفيها مانكم كجيه مزن وبدا 1000 شهيد مرشيبي مانا خلقي جير دقوت شما ويشاغي آبويتا باشقانيتا قوه خلقي نكر قوه ندا خلقي ده 1015 خاپو جير قوتيه والله از نشي دولتا كردم كچه هاي پور كره مانا me pirtûkê apo yek û du sê û çar û pênc bixwendiye ev pirtûkê wî da wî hemû li dijî dewleta netewî mafê dewleta netewî çawa apo ne li dijî dewleta netewî هاي پۆرکورê ma qey deklarasyona apo a 27 adarê hîna hibra wê ziha nebiye her lê veger dibêje dewleta netewî ne baş federasyon ne baş otonomî ne baş mafê çandayî ne baş ka ez xweliya deklarasyona 27 Sebatê li serê tekim ma qey tu Kurd xwasa Kurd hesê be te apo fêm nekirî me jî apo fêm nekirî معناه ما تشي ما ابو فيم كر لي ما تفهم نكر ليلى زانا كاد اشير بجميري اذياكو ابو فيم نكري ونها ده 1026 ده تعزيه صالح مسلم ده درتكاف ده اخذه ودبيشه ما ابو فيم نكر يعني نها از تيدي جيجم كنت نها ابو فيم كريانا نها ده 1026 بريز ليلى زانا ليلى نزانا تا ابو فيم كرين ازولو تيدي جيجم شرم حتى نها ابو فيم نكري تا ابو فيم كري قد يشو تا ابو فيم كري از نها تشتكي ريت بدم سياسة مداركي تيكو شركي صولاوي بحزار حبيبك باشقان آپویتی زندان دیتیه اشکنجه دیتیه چیه دیتیه برخودان کریه و شهید کدیه بفیشکا حوالیتا بفیشکا باشقانیتا ببنبیا باشقانیتا داویلی جیاناوی هات ده بلکی پوزی و بشود ده بلکی اون پچکی لبرخوا بکوین و آخافتن و خبردانین و گوتنین آپوی ای کنها ده 1025 ده 1026 ده دبو اوی جامعه هان اوی شهید هان اوی تیکو شر هیجا ده 1050 ده گوتی لما tabi tiştek ihmal dikir rewşa derve rewşa diniye peşketine diniye o hep rengi tesiri hereme u kurda bike u devletin serdestiye ku Kurdistan da beşkirine ev rewşawan çibe di peşe rojede goran kariye ki çava jiyan bike de encam da dixwazim ve benim zaman dünyaya demokratik dünyaya lehember terörizmi müdahale rojilata navin dike bir sebebi xwe hene dünyayekî demokratik ji bo van devletin rasmal jî pêwîst e ji bo ku rasmal di hundirê ewlekariyekî de bikaribe
bigere. Terörizm li serê dünya belayeke ve bigiranî di vê herêmê de di rojhilata navîn de xwe tevgêr dike ve xwe îxracî dike. Dîsa pir dewletên herêmê dervey sistemê cihanê jiyan dikin. Belê bi taybet jî dewletên ku Kurdistan dabeş kirine. Hem Kurdistan astengekî mezine ji bo ku ew dewlet gorankariyekî çêkin dixwaze. Ev ji bo Kurda xeteriyekî mezine çünkü ast da dikeve. Emin tê bîra min salên heftê dema ku me dest bi şoreşgerî kir, me daxwaziya peymana yazdiya adarê heftê li başûrê Kurdistan rexne dikir. Rexne dikir. Me Kurdistanekî ser bi xwe dixwast. Ev roj li başûrê Kurdistan berêz Barzanî baxsa serxwebûna ku dibe dünya ji bo Kurdistanekî ser bi xwe li Bakurê Kurdistan ji serxwebûnê em daketin astekî komara demokratîk. Ew Otonomî jî kemtir. Belê. Ew astengekî pir çîke we dewletê xurt dike. Devletê xurt dike çünkü yani destê devletê li hember yekîtiya Ewropa xurt dike. Ya du şerekî bêmane niha jî berdewam dike. Mümkün e destpêkê şer pêwîst ba. Mümkün e bi destpêkê hinek destket jî hatin. Bes şer tiştekî çawa ye ku di wextê xwe de di zamanê xwe de neyê bi karanîn zarar jî dide. Ew astengekî mezin e. Ya herî mühim jî muhalefeta Kurd li Bakurê Kurdistan ya dervey PKK ne yek bûye. Belê. Apo, Partiya Apo, Cemîl Bayîkê Apo, Duran Kalkanê Apo dawî li jiyana vî kesê han anî. Evî te ku şerê han ku hemû kes hûn wî naz dikin û dibê hûn wî ji bîr nekin. Û dibê hûn kujerî wî ji bîr nekin. Kujerî wî sereke Xapoyê. Kujerî wî ê duwemîn Cemîl Bayîk û Duran Kalkan û Murat Karaîlan. Ê sereke Xapoyê. Axaftinê wî guhdar bikin di 2050 de çi dibêje. Behsa terorîzmê dike, behsa şerê çekdarî dike, behsa nerînên objektif û maqûl dike, şiroveya wî ya siyasîya wê demê çawa bû û Kurdistanî û netewayî û Kurdistanê diparêze û netewa Kurd û mafê Kurda û devletbûyîna Kurda diparêze wê çaxê. û ji xwe re li Xapoyê xwe li Qeşmerê gelê Kurd binerin. Qeşmer Apo ne Başkan Apo. Leyla Zana hatî ji me reklam û propagandaya Apo dike divê rewşa ku Apo teezîbî ye. Apo ji Leyla Zana re gotiye nizanim ez ne li dijî dewleta Kurdim. Firû derew. Çimkî ji van vîdyoyê Apoyê ku derdikeve dibêje ez xwe Kurd nahesibim ez xwe Tirk dihesibim. Ez çi ji van vîdyoyê han bikim? Yani çima Leyla Zana kengî tê istismar yani ez nizanim di pirtûkekî Apo de noteyên Îmralî di gelek ciha de gotinên gelekî sert li ser Leyla Zana dibêje. Di gelek devera de ê ku Bakurî ê mesela hanê şopandin û derxistin. Rûpel bi rûpel, cümle bi cümle, paragraf çi li ser Leyla Zana gotiye Xapo, Başkan Xapo têde hatî nivîsandin, hatî belav kirin. û ev pirtûk jî di 2015 de hatî belav kirin. Noteyên Îmralî. Gotinên nexweş heqê wê dibêje. Gotinên sert dibêje. Gotinên bêrîziyê ji Leyla Zana dibêje. Wê ser Barzaniya dihesêbe wê gefa jî lê dixwe, wê tehdîd dike. Ez ne zarokekim hûn mixapînin û bi vî mintiqê hanî. Baş e evê jina hanî ka ez çi alî binerim yanî? Ez bi çi rengî rêzê jêr bikim
و او ريزيش خور ناقر ريزيش قلي كرد رناقر ريزيش جي شهيدين قلي كرد رناقر جي شيخ سعيد كار رناقر كو آبو يبچوك دك جي شهيدين كو بأمر و فرمانا كمال مصطفى كمال أتاتورك هاتن دار دكرن و آبو پسني مصطفى كمال دو دبيجن ندج من قلي كرد اف جنا هاني هاتي جمر لكوباني ريكلام و بروباغاندا خاپو دكن ليادي هم خاپو ناز دكن جبو خودي خوبسترين چیرو کے تیل باکور کردستان لأوروپا ایدی هیدی اشکره دبنه مظلوم عبدي جيل همان آيه تبدسته مظلوم عبدي بقرو مظلوم عبدي جيل دو تحرر شخوة جمالا روجا فايا خرابو هدي يادي خشكا هيجا ليلى زانا باكوري اشتر لروجا فاي وان بهيل متحالي مت بهيل جبو خدي متحالي مت بهيل ام رجعتكن بيكوا مسلا بقى شيرن يعني همو فان چیروکی هان چیروک و چیروانو که تا دزان انا زانم يعني بريز مهدي زانا حيا شما حتى نهاولو تحملاوي شواولو تتحمل كري هاتي ريكلاما آبو دك تما شوانيجا ولوية وجا حوجي عثمان باي دمر عثمان باي دمر وردر كفينك ريكلامو بروباغاندا فككي بكو تو چه باشی تو ولات پاریزه کی باشی قربان حیران حوال ماموست عثمان باي دمر حوالا زانا حوالا ليلى ور بچکی ولو د هالبجارتنا در ريكلامي بكو وبد عاطفة قلب هستين قلب دليزن والتجارة بيتكو او شيء كيف هويتي الخوشاويتي يعني خلق جير شبكة دخ افرا بنين كوباني نزانه چيروكو چيروانو كنوي لأوروبا ولباكور ولقنجك منجك هذا شبي وشنبي يعني نزانن ليلى عزانا بچينا وي چاوي مزن ليدنرن هاتي ريكلاما خاپو دك ما خاپو فهمنت كر تخاپو فهمنت كر ام ايدي ام تباش فهم دكن بريز ليلى نزانا بلي تماشافاني هجانها لما ام بچك رخنين جدي قرف بحنق بتناز ام لا آبو دكن قال كاس دبيجن دبن نا قناي دزنداني دي دبن دستي دجمنا دي ونرخنا لي دكن ربنا روشاوي خراب كذا مرود شوتي يريد جوان رد بيجي هفال باش دستي دجمن دي وربن وحالي بينت حاله اف آبو دچو بازارية لسر چارانو ساته لسر پاشارو جاته و آزارو گيته و آنويته لدولة تركره مذاكره يادك و تعويز هاده تنازل دك مالا دستي دجمن ديه دچو ما في حق ديه اينا هفال سروكاتي فهم دك مجيوي مزنه مجيوي شي ما جما بيتر فهم دك عمي فهم ناكن هفال ريبري من نبيس كابري تتقوت الربن فقير الدستة دجمن يا ريافال چنابه ونرخنا لابو بكن سروك چنابه ونرخنا لفي ورخني وجدي بنا جدي بحنق بنا حنق به چنابه ريبري من بيج تقابلنا جمرنا بيج جم دجمن وربن وقباناني بيتنا ولوي خو فقير ناك بجوز قبولناك سروكي منه خداي منه بيغمبري منه ازرق لال سروي قبولناك اف جوت ستاندردية هانش بوچه اف دروي هانش بوچه باشه تماشوانه هيجا از ديت فرصة هانه مبرجي كريه خمناك جارك و دجار و سيجار و دعجار مي دوباره بكن اف آبو مشروعية خواه
روابوینا خو جی چه دگره جی چه دستینه دو چه بمیتیره اتفاقا چه دگه تیل سر گلی کرد چاره سریا فرض دکه لسر قصده لسر روجاوائیا هرن انتگره ببن هر لسر باکوریا هرن انتگره ببن işe خوش بنیشته طولای ناینه لیل سر کردا گلک تشت فرض دکه و جتر کار دبیجه ev apo meşruiyeta xwe rewabûyîna xwe ji kî distîne hilbijartin çêbû û apo bi ser ket na referandum çêbû û apo dengdana erê gelê Kurd ev izin da apo got her tu nûnerê me tu berpirsê me wey midî tu me bikuje tiştekî wilo heye na yani ev rewabûn ji Kurtê çawa gelê Kurd çarenûsa xwe biryara xwe îrada xwe dixe destê yekî ku dema merelê rexne dike dibe ku ne rebene digirt zindanê de yê feqîr e belengaz e çima gelê Kurd wilo ye yan jî ev kutleya derdora PKK ji ber çi wilo ye ev meşruiyet ji Kurtê hilbijartin çê nebû ku em bêjin apo dir ana hilbijartin çê bibe gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê serê sedî pêncî dengê xwe bidin 20 milyonin 10 milyon dengê xwe bide apo bêje îrada me mejiyê me serokê me nêriyê me nizanim çî me xapo em wî qebûl dikin önderlik qunderlik nizanim çi em wî qebûl dikin ez ê qebûl bikim ser seraser çawa îrada we ez nîqaş nakim li seranserê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê hilbijartin çê bibin dengdan çê bibe referandum çê bibe û navî wî dikin çi apo di dengdanê de dengê serê sedî pêncî gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê bîne em ê qebûl bikin ez nema daxil ez nema rexne dikim biniyat çi bêje nizanim ew kî pesnê wî bide pesnê apo bide çi bê ez xelas di dengdanê mêrik bi ser ketiye dibe ez demokrat bim ez qebûl bikim ez qebûl bikim ku apo nûnerê vana ye ne nûnerê min e ez wek nûner wî nabînim lê çi ji wan re didirû çi difesilîne çi ferz dike ez nema nîqaş dikim qebûl kirine wî wek nûnerê xwe dîtine ê ne ev çêbûye ne hilbijartin ne dengdan baş wekî din meşruiyeta xwe rewabûyîna xwe di çi di ka ji Kurtî ne çûyê çi ye şer kiriye birîndar bîye wek Kanî Yilmaz wek Murat Karaîlan ne wek Kanî Yilmaz wek Cemîl Bayek di nava şera dimaye na ê baş ev meşruiyeta wî ya eskerî jî çû di zindanê de ketî zindanê wekî Mustefa Qereso ketî gireva birçîbûnê rojek û di 2010 mehek û îşkence dîtiye û sîle xwarine ji dewleta Tirk adagir ker na demek meşruiyeta Mustefa Qereso ji apo bêtir e di zindanê de meşruiyeta Cemîl Bayek û Murat Karaîlan a eskerî a têkoşîna çekdarî ji apo bêtir e berevanan werin biaxivin ne apo ev apo meşruiyeta xwe ji Kurtî ji bo Xwedê meşruiyeta xwe ji cem Mîtê tîne û ji cem Baxçerî tîne Baxçerî eşkere derdikeve ême em serokê damezrêner naz dikin wekî din ev kesî naz nakin meşruiyeta apo ji cem Mîtê ye meşruiyeta apo rewabûna apo ji cem Baxçerî û cem Mîtê ye wekî din di nava Kurda de di nava xebata çekdarî xebata siyasî tekoşîna eskerî tekoşîna siyasî tekoşîna zindana de berxwedana zindana de tişkî wî tune
تشكي ناف تشتاد ناف زلامات ناف تيكو شرادة أفيا مشروعيتها خوش كرتينه ليلى زانا ويفهمناك ليلى زانا دچو برد حبسي تما ميري ويد زنداني ده ومشروعيتها مهدي زانا ولات فارسي تكو شري كردواري بحزار قاطي جا بوچتره افيا روابونا خوش كرتين جبو خدي فرسا هاني دو بشكي يقولوا مجي خبي بفكرن كسينكو قرارا ملتا قرارا يعني چارانوسا ملتا چارانوسا قلا چارانوسا نتوا تحديدكن تثبيتكن تسبين تيد دا آخفن خدي كدن ياو كافيا چكداوي هي سركري نونوي اف چكداوي هي از خوازم بفهم بكم من برتوكي ويجي خدنا حمو ونبقر من برتوكي ويجي لسر آستا أكاديمي سر آستا أكاديميك ونبقرن نلي كولينين أكاديمين تو فان برتوكي هاني بدكيها تبدي زانينجها روشافا او يبيجي هفال اف برتوكي هاني نلي كولينين أكاديمين برنسيبن ليكولينين ريبازن ليكولينين أكاديمي تيد بيدا نابن باشافيا مشروعيتها ويا روشنبيري تنا سياسي تنا عسكري تنا برخدان زندانات تنا يو افيا چما ولو و قرار خو إرادة خو قصيد استيوي وهما يعني شد دبروا وندخن شجور بيجون بين سمعا وطاعة آمنا وسلمنا يا خير يعني خوزياج مالا خدير أفي روشنبيرن آبوشي ايكولوش خرازي ايولو وشك دلوبك عاقل ومجيوان وانا جمر بالريز بكن ريز مشروعيتها آبوشي هالبجارتن ريفراندوم هجمارين كمرة بالناس بك دروشميا دينين عليك دو دنياي دو وديتية جي 1900 وحفتي وحشتا وحتى روجا إيرو يو حسب ما كنا سبينن بجمير كسكي سروكي بارتيا كي ولو مايه سروكي دولتا كي ولو مايه سروكي حكومتا كي ولو مايه ما خيره شما فيها وحمو كس دفش حفا مسألة حمو بردن اندامن دامزرينرين PKK او 21-22 كسي وكو كونغريا في سي حاضر بون جنيفي وان بيتر هاتن كشتن هاتن تصفية كرن اوانا جبلي ايكو دفجي بردان ايكو ماي چند کس مانو قيد دو سسي مانا آبوشي دناوه جناوي دفجوي بردا جناوي كسيرة يلدم دفجوي برداي كافيا مشروعيتا ويجي يكرتش بو خدي از ناس بكم نا روشبيري نا سياسي نا عسكري نا تشتنا برا دو يكيددن لفيقونا يكيد كتن جيرت بيشن باشقان كل جم تركا çakmakı bakçaliye diya tezbiya bakçaliye وجيرت بيشن باشقان يري باشقان سرچه hay porkure başkan çe başkan eki canavarı başkan ti çikiri Kur'aniye başkan hatta evak Leyla nazana hebben وكي Osman Baydemir hebben وكوله وخلام وزلام hebben وإيوك أبوجي بن başkan نولوي حتى أفكاس نقولوا مريدة نوا بكيد hebben وإيوكي تولا حاتم أغلولاري ويوري بنشتي خود بن كوني تعزية لروجافاي كردستاني وبنشتي خبيب لفرستم داويا في خلقي حتى خلقي كيدن لناوا خير وخوشية ده بمينه